Pini bangke nogang ke wang amat sermili ke dun nak school longan ke wang jo ke school bangke kosan main te ser kosan main te school men loila school long si ser nang ke dun si yonon na hostel longan nang wor nang lang rai sermili han sermili ke finally like sermili hi sir. Nhớ là cái xe hẳn chips hay văn bị anh bên trên kilok là anh bên xe trên kilok là family pen family cái đồ làm gì rồi hostel cái lấy school là lấy school ya dia mang em bị đặc sức lang lập lại jo là kia. Hello guys, good evening. Kado gawe tami pun sanang kedi mana bangke nili limu aros gitu dan jipu jo ciklu nan bangke abor bangke 5 o'clock wana sa lagi ciklu minai klang lo nan bangke limu aros gitu ni pu nang lang ni ba mai de alimu bangke lemon juice kijor bangke dada jinu si la small business ikle majalo nan ben starting lo tha namo future ke business bathe pigita wala si pinning pen bayalang first time lo lemon business ikle la starting lo like ya lemon jeno. Hello guys. Hello guys. Evening apa? Soft family teman juga kan. Juice. Koma adokan lagi. Small business lah starting lah. Wow. Mini mat lah. Hectic lah. All the best. Okay, thank you. Yo. Limu aros kita naik tu orang si tanding. Kita lagi kali apa ni bukan dari ni. Kan apa ni? Mix lagi lagi. Mama limu juice na sobat ke tablong tu. Wah, ni lah junlong dah nanti tablong apa dah? Non, ini apa pula? Junlong. Mau biswa sama puja ni ke ini pun bilang. Lemon juice. Dolang mak. Nanti jenis pula ya. Iya junlong lah. Dan mil mana? Hi guys, dan mil mah. Nanti jenis pula ya. Ajar san pumiang tu lah, NCC ya. Luna. Oh, akhirnya cabut. Jangan tu ke sini ke hanya. Tanah coy ke. Limu juice nanti jual nak kobe tak ada. Biar itu. Kan nak minjem. Dak lang hurta lemon juice junji pula tiya. Evening time. Evening ali more afternoon. Kowe bici tado lapen coconut bangke ho pini peacock ke jor tado lapen apu servicing tado kumani man lang abong tado ho lang le nam ponita Dan pamudam ai pinu paklang panghadak limu juice dukan tayan nilisi mana ke open lasta mana ajar kama therak nang ne masih ke paklang pono youth satumpan masih kaprek tu mana ajar asai tak klaim nang therak nang ne di pinu ke claim betul ani silong 100-200 le longan ta lam lo yut mana 100 le long lagi nasi majok tame di ke claim ang therak det la therak nang ne ajar son kam si tame chongmu bida de chong la chongmu bida de chong la
And pinu baca yo hanitun panon ready bom lo. Kerala. Kerala. Kerala lah pom. Kerala apa bom? Kalau okantun bom. Okantun bom tu ya. Oh, lang ok pati dok tu ya. Mungkin lah ke birik sohan ni pine. Labang chutney toki. Oh, chutney di. Oh, labang. Oh, sekarang lo chutney lo labang apu ketok. Comisan. Labang ke sapun kimu ya. Sapun kimu di. Chutney bunai lagi. Oh yes. Angke isi bangke bang kornon. Teni bom lah. Okay. Lempa senapui ke arbon tu bom. Arbon tu bom. Okay, don non kapreksin pa lang sana. Labangi orang kuya. Kita buka yang okay. Nah, sampai menit lo, lata menit lo. Angko lata menit lo. Lagi. Harsun titang etla aku engkel la beri tetok dolo yo lagi opan ke puhini be beri pasu setsipu angke la bangke bendi cici alu la bong kor la titang etlo angke amlo ke la bangke lang pen bok angke ala bangke tan tu nela la bangke teni baraan si nan bangke la teni yo lang ako pen harsun birik si tok sipu si la chumip ti kani bon ni mata tengte sinang lang gani bom aja okay jadi tak lo ya harsun ignong harsun tado long harsun bebe lapun inti, okay, lang off.